papalumbang pata bulan na tunolo lentenan panikuan ungkambi sembangan hongan na nene di ponene uning ko pelalun bunan na sangka atau di potau bungaan to parengnya tun kasangan na bagabagan na temai to nisungi tongkonan mendau sugi to terroi esungan menta abianan temai makika makapan mapapido saluran lantando bulanna di porongan tarampangana di potamuan lubak mana kita melolo kiambung kita mentar kileme umpetayan ni tiampalen narande kalua kita melolo kiambung pondong raka kiden ni kaki yang buntu kebutui rapakana padang agabagan naraga terparia dia batang di kalena CC2 tempo apa leso karua dalu sama puluhanan bidang talung pulun 2 puluh kasih si 60 apa mintu rombe pulana tedao gaya ngasiyoso na sawoso sarapang masukan na sa tendanan balo siyoso sirisan aya amin kala tidu terlo masake makali makna pasakin alako kita mintu solanasang angganna totama tuka apa kali makna totama solo limbung salu lantelilina panda di bolong tasiki matan umbone bone lantera lugna alugna rante kalua salam penuh damai dan sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Laku kuamo pada lati bungka randan di puduku pada lati koka indelengko darak dililaku. Tediong babangan rante kalua tediong bentutuan na tandung kalonaran pada lati buka ulang karena nenek pada lati koka kalau dende bisara tomatua kada manda ala salunganna kada manda di seda sarong bintin di toke tampane baka lalangan kui sungi pandung ka ulelean pasubunga puluh laende kuteroi pani to bisara takala titaran ambe lausan dari pesalu todongol inde alumna rante kalua undong raka tium bakna pasena temai tona ulang rara makampan dau allo da abu balun kula tontong parang poko mai gau katim pora-pora angkulang alma beloma matim pora kan rotilan latukan dan patuliang lalu parembang karena nenek belang datang dia aku ampun nakada kaponanna tebisara lagu lolo hamba bulan lagu tendeng pasarapang loloan sang parayanna tendeng sang kalambana sama nama masina kuang dau mai baletina lagi lapas aladan tengka malolo lapas apo batakan siolanan lantelina aluna rante kalua sangka na tandung kalonaran sumpulolona tengah pendelakan kubu pendaunanna tengah pesta di siang tae toka dua takin la merautikon tae toka sele patong ali lamen Allah doke-doke namanda ada na nenek
na bintin sangka atau di poto matua na ria pasakina buah. Oke, selamat pagi, selamat Langan sang logenda kene sang basebelan. di Tongkonan Naya. Lalu mangkusoyan karo kayu nangka pesiman guro kodi di pakayama diongo tepani ito rongkok diong telanda Asia yoka tangalaku tandungan ni tangalaku borongan ni umpang lola kaisungan ada tumbi makalima nalaku kita mintu ubutun na dio may babana lembang karaenge pentutuan sanda kasale sangadian na laku kuari pale tae ko iku tampe ku bokok ku pasal liar rinding silele ku pengkaurongi pantan komi ku pekatabe ondora ka kutuara roko babangan na terante laku kuat tabe tali ngarara misiman sulinge pa perang ini pataran rampa bilangan te tongkonan gada palidar maya bi langan te panito pakulelean laki dan gayang sangarara mi laki bata usuke bulan dari pak gantianan makara ilmi tangalana potirang bantuami sang adienna tandala timasuki umpama tua langit ini allo katongkonan la pasaladan basse samrodoan tinting ke neni salib khususinna lasi paling pada orang la otoki umpatan tani garota ngaran ki paridan pin perkara kita basolanasan beranaya tu rombongan la sadia tama jomai rombongan berpisan ilmu sulaninen jadi aku minta keluarga tanda kanan tanda kiri maka di mana aku anak kampung sakak moko bisolan asam tuna langkatanan lante tangan asara di pada saja solan asam ya betul pak tak sakak masalah asam itu keluarga tak sirapun mo lako tomo dolan di jomai marisa merakar kotolino laku pukada sagrara mi laku badan bulan pak gantian anta solan asaki yaitu romo lagi taman jomai ya betul sasrisana Bapak Madi Batu Pak Dewan lo memang ruang sasrisana si Nenek Sarni Indiaya Saloso sasrisana Nenek Sarni Ayak Saloso sasrisana Bapak Ulfa Ayak Saloso sasrisana Bapak Rizna Saloso Solo sasrisana Peri Solo sasrisana Bapak Rato Solo sasrisana Bapak Lopi Solo Beli sasrisana Pemima Taranondon sasrisana Nenek Yunus Batu Bapak Depi Kalian Marire sasrisana Nenek Tesha Pak Lele sasrisana Nenek Redi Pak Gandana Pak Kandiapi Tanjung itu sasrisana Bapak Redi Pak Kandiana Pak Kandianapi Tanjung itu sasrisana Bapak Eden Pasang Tanjung itu sasrisana Bapak Mercy Batu Nenek Reza Asli. Reza ya betul tu saluran Asli kah? Asli. ya betul lebih dia ter sama sasrisana Bapak Mercy Batu Pak Dewan Nomai Baru
sana Bapak Step Mangata Batu Siambe Nameldi Tanggung dari DPD Kabupaten Toraja Pulau Mai Malua. Kita menantikan rombongan kloter pertama yang akan memasuki ruang penerimaan tamu dan saat ini sedang mempersiapkan di pintu masuk. Tamu. Nama bija sioso keturunan kesitulan dari Maluka pindah Kasabua Pisi Mengkai Lulu Malu. Halo, Mami. Yang mau pambak datang baluan pengalaman ikian teh. Secara langsung saya halo mama dia mau. Langsung ini? Iya. Masih ada TV di Maluku. MMTV Toraja. Ada kemarin di MMTV. Nama tuh kemarin. Kemarin ya. Suara keren. Biar penonton. Tabe elit dona bulan siman barrena Allah. Tabe bulan madan dan siman rar ama parang. Temai bulan di dan tempo kelek di dan terona dipakaian. Tabe kasel lebarin di angga sidang nasi lol lalamba Allah kayu anak. Tabe langgan tangan lagi siman langgan li sulek bangna batara tua. Tabe langgan tulang lagi siman langgan ran di batara. Tabe bubu bulan siman todau mane terarangna. Tabe memang lolo di dunia. Tabe memang Allah baru sunnah. Sumana buang basi-basian logoran buang ambu-ambuan. Di poparan dana sangka anak. Di poparan de bisaran na dio de ompong bulan na almunaran de kalua. Tabe de loko tula kepada kate dio moran de dayenan. Dio topat tulak anan dio toparan de kalua. Tabe dia tayang tigu iton loko karaeng pak banalem bang. Cara menembak karena sangka terboleh dengan bantuan laku lagi desa lumu laku nete bisa ramu. Saya dia ketingo kuturno dia koko titik kanan kali. Tamunim de laut patuduna ara adalah guna lain dan disusito maka dioren ilan teran dan nasangka.
ulam bi'i musalunna laku nete bisaran nake dao bayang dia ini tedao sarapangan di pangayang nene si kundan sangkaraik na nene si huyang asama deatanna tuh laku bakabana lembang laku pentutuan sandaka salle tundan gumarisik na bombongan galangan na ruyang gumalung na isomo di pataan bongga mela palapana palu otoni potau bunga nasiku tanah samke deran sikuan sang tiang karan si sonda sonda tiumba si pakalola tibai patulingan lagu paling kasetono lagu palimbu kalatelo lagu landi ibu ate manaranga lagu dete di pamulanna diomo temang murah ranggaina antara kena tongkonan layu pangluluanna sungan bakalan doan sangka di lulong nama laranga di tendeng anna paisan angka di palimbu barateno di pilih langsang iya toa luangin atau kula apura di boko tak adung kalau kena susah yang sarro tahu kamban di sungi kaldera kamalan dengan susarean sarro tahu kamban ranggaina maapanata topon nale pumabulan bosena pandang matari Allah deulunna tondo toraya utara tugasakanna kina pantaran anaman aranga inang pangaluluan na layu melinggi diong gayang tama budak kadan na makatanung tandung papatuina